дуруд бинандагони азиз. Айни ҳол мурофиаи судӣ идома дорад. Соат ба вақти Москва 11:48 дақиқа мо интизори натиҷаҳои суд ҳастем. Мо айни ҳол судро интизор мешавем ки суд пушти дарҳои баста ба чӣ хулоса ва чӣ натиҷа мегӯяд. Хуб аз идомаи суд ба чӣ хулоса ву натиҷа омаданаш мо шуморо огаҳ мекунем. Бо мо буданро фаромӯш накунед. Мера характера не нуждается. 11-го было возобновлено уголовное дело Московским областным судом. И стало известно, что 16-го Смоленским областным судом отменено решение об отмене принудительного лечения. Вот сейчас будем смотреть, что решит суд. Приостанавливать процесс пока до разрешения судом вопроса о том, что нуждается ли Семин в лечении в дальнейшем или нет. Вот сейчас вот данный вопрос будет решаться судом. Ҳозир мо кор рафта истодааст, чӣ бози кор рафта истодааст ки боз доштани ҳамин мурофиа дар суди вилояти Москав то қарори нав баромадани суди райони Сичевка. ما طلب کردم ما требует کردم که شو بگیریم بیارینش بس. باز اشتراک داشتن؟ نداشت اشتراک نداشت. سیامین اشتراک داشت؟ نه بدون سیامین مرافعه برگزار کردید؟ بله. بدون سیامین نه؟ بله. اگر طبق قانونگذاری اجازه هسته که مقصد که بدون جنایتکار مرافعه برگزار گردد قانون چی میگه در این مسائل؟ Сегодня по существу процесс не рассматривался. Мы не рассматривали уголовное дело по существу. Решаются процедурные вопросы. Решаются вот определенные моменты, как нам следует поступать. Еще до полноценного судебного разбирательства еще есть время. Сейчас вот, мы полагали, что скоро будем возобновлять предварительное следствие. Вернее, суд примет решение о возобновлении предварительного расследования. Но, к сожалению, мы будем брать паузу. Скорее всего, это как суд решит. О том, что чтобы Сычевский районный суд заново рассмотрел вопрос о необходимости применения мер медхарактера в отношении увлеченного лица Семина. Вот так. процесс o'zi manda ma'qul نیست процесс. مثال وقتی که من حق طلب میکنم من دو بار سه بار قطعی ادوکاتم درخواست میکنم سود با که مثال امو سیوم نبگیره بیا با سود مثال نمیگیره نمیبیارمش مثال وقتی که ما را سوال میتونه که خیلی معالجه میبورم باید میگه اون پسیخیتسکی کساله ما گفتم پسیخیتسکی کسال باشه چی وای برای ادوکاتش گابزا جواب دادن میتونه گپای ادوکاتش رو فهمیده میتونه جواب دادن میتونه درسته در اینجا گام نیست اینجا ادوکاتش رو خوانندگی رایشون میته وقتی که هم خیلی گفتیم ما اطلاع میکنیم اینجا کنسرت دو رفته است ما چه نفهمیدیم ببخشید الکساندر سیومین حضور ندارد عین حال در مرافعه نه در مرافعه اوزی در حضور ندارد سببی که امکان ناپذیر است بله سبب امکان ناپذیری آوردن وی به این مرافعه از ولایت سمالینسک ببخشید سبب حضور نداشتن الکساندر سیومین را گفتید سبب حضور نداشتن سیومین در آن است که چطوری که سود به ما معلوم کرده مکتوب رسمی از مؤسسه که در آنجا سیومین قرار دارد اومده است به سود و در آن گفته می شود که آوردن سیومین امکان ناپذیر است بنابر آن که این مؤسسه واسطه نقلیاتی و دیگر چیز ندارم برای آوردن سیومین در آن اساس که
Сёмин айни ҳол дар шаҳри Сичевкаи вилояти Смоленск қарор дорад ва ин зиёда аз 200-250 километр дуртар аз ин бинои суди имрӯзаи мо мебошад. имконият пазир надорад ки причинаш техника буд. Не, айни ҳол озод не. Айни ҳол аз нав масъалаи давом додан ё давом надодани муолиҷа аз ҷониби суди Сичевка, суди шаҳри Сичевка аз нав баррасӣ меёбад. Ҳозир ҳама адвокат хати гап задем, адвокат мега ки ҳами явна заседанида маълума ки ҳами судя вес процесс прокурор следствия тарафи аввала ҳами ҳама кора кардестанд ки ҳамо одама касалӣ буроданд. муҳтарам Иззат Амон, савол ба шумо тахмин якчанд маротиба судҳо шуда гузашт ва шумо ози айни ҳол тахмин гуфта метавонед ки натиҷаи суди навбатӣ чист? натиҷаи суди навбатӣ бибинед тибқи қонунгузории Россия вақте чӣ мегӯянд тафтишоти судӣ шурӯъ мешавад, якум суд ҳамеша ира ба забони юридикӣ ознакомление с делом мегӯянд, яъне шиносоӣ бо парванда. ва ҳоле мо бо адвокат суҳбат кардем, гуфтанд ки на ҳатто ознакомление ҳам намешавад, фақат баъзе ходатайства ҳаст, баъзе пешниҳодҳои ҷониби ҳимоя ҳаст, вакил ҳаст аз ҷониби защитник адвокат, яъне ин дела бо бармегарда мерава тафтишот, барое ки адвокат мегӯяд ки аз тариқи тафтишот, аз ҷониби тафтишот баъзе норасоиҳо дар дела ҳастанд. айни ҳол имконият ҳаста ки бозам як бор дига суд ба ақиб партофта шавад, дуруст аст? бале, имконияту зиёданд. Суд ба ақиб не, яъне ҳамон парванда худаш ба тафтишот баргардад, следствия обратно следствия гардад, боз шурӯъ мешавад, яъне бозам ҳамон медицинская экспертиза мешавад, бо дига корҳо анҷом метиҳанд, яъне як сараи чӣ мегӯянд следственные мероприятия, яъне як маъракаҳои тафтишотӣ гузаронда мешавад. баъд ки дела парванда комил шуд, боз бармегардад ба суд. яъне ин яъне ҳозир хеле дуру дароз аст ин процесс. дар сурате ки бемор будани Сёмин мо чиро интизор шуда метавонем? вақте ки ӯра бемор эълон карда, ин имкон надорад, чунки суд аллакай вая ҳамчун як шахси сиҳат саломат солим аллакай ба расмият шинохт, бале муаррифӣ кард, ба расмият шинохт, яъне признават карда суд. якум заключение медэкспертиза сиҳату саломатии ҳамин Сёмин буд ки ин воқеан здаров аст. гарчанде ки дар ҳамон институт сербсава хеле кор карданд ки ира касал гуфта бароранд, аммо нашуд, чунки тарафи ҳимоя яъне вакил хеле кӯшиш карданд, кор карданд ки ҳамин иҷозата натиҳанд, ҳамин имконията барои онҳо натиҳанд ки Сёмина ҳамчун касалӣ ё касали рӯҳӣ гуфта